Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir birin, xuşku biray birumet. Ez îroj wara behsa mijareka rojevê da heyê tek divê güncel bikim. Gelek insan ji me dipirse divê çima qismên mela, xoca, kesê ku li ser navê dîn qise dike Xwedê giravî em bê tehsîla dîn dîtî, çima tev mîne hev qise nake, her yek cihê dibêje. Ma kişiyan rast e, kişiyan ne rast e? Ev pirsa hanî pirseka di cî ye û serê insana tev li hev de. Tu lê nirin bêrik rûyê qasayê cübelê sarix li serî, em bê şaşkawî li serî bi tizbî û xiştê derdikeve li ser navê pêxember qise dike hezar vir û derewet ku sûyê pêxember însanê ku cemaeta ku wî guhdarî dike divê heqetan rast qey were ye. Ji ber ku mêrik li ser navê dîn qise dike melê mizgeftê carî dewletê hatî tayînkirin dîploma wî heye û her wisa girêdayê cemaetê girêdayê şêxekî û gava qise dike xel bawer dike. Lê tu tiştê ku ew qise dike behsa dîn dike ji sedî nodî wî direw îftirayê vir boxtan li Xwedê pêxember dike. Ji ber vîya jî serê misilmana tev li hev dibe. Kîjan raz dibêje? Yani her melekî derkef tiştekî dibêje, bi rastî jî were ye. Ji ber wîya hinek însan ji me dipirsin çi ferq di navbera te û filan melayê de heye. Digel ku ez mele ninim, ez alim ninim, çima tu ha dibêje û çima filan mele û alim wiha dibêje. Sedemê vîya çi? Ez dixwazim îro seviya çend deqa qise bikim. Sedemê wî tenê tiştekî ye. Tiştê ku ez li ser qise dikim ev Qur'ana pîroz. Dînê ku me bawer kirî ji bingeha Qur'anê te. Ez Xwedê li gora Qur'anê naz dikim. Pêxember li gora Qur'anê naz dikim. Cinnetê, canimê çawa behs kirî ez wisa behs dikim. Ez ewliya, şehîda, weliya, tağûta li gora Qur'anê naz dikim. Ew ê din li gora çi naz dikin? Ew ê dinê na tu ji wan pirsî ew jî behsa Qur'anê dike. Li her wisa em bi vê hinek tişt kirî müşterekê Qur'anê. Ew jî em bê li ser navê pêxember hinek hedîs hatî. Hadîsên em bê ê sahih ne, ê rast û durust ser û çavê me em qebûl dikin. Hadîsê ku eslî wî tune yekî li ser navê pêxember şê kirî, ama di kitêbê hedîsan da îmîna Buxarî û Muslîmî û İbn Macî û Tirmizî û Ebî Davûd û Nesayî de heye, a kutûbê sîte de heye. Her wisa em bi vê îmamê mezheba ulemayê ku derbas bê şêx û menakibê arifîna vana jî gava tev li hev dike dibe aşûre. Kur'an ji navê derdikev, yani İslamekî di bin navê, yani İslamekî di bin şemse İslamê da hatî şêkirinê, lê ji sedî heştê muxalifê Qur'anê ye. Ferqa me ew e. Em dîn ji kaniya ku ji erdê derdikev, kaniya ku İslam jê dizê ku Qur'an e, ku ji kelamê Xwedê em behsa wî dike. Li ev melayê dinê, ev xojeyê dinê behsa neqlê dikin. Neql yani em bivê alima çû gotî, selefa çû gotî, em bivêjin li ser navê pêxember çi hedîsatê nivîsandinê, filan alimê çi hedîs riwayet kirî, ji wan ji Qur'anê zêdetir behsa wan dikin. Ez tim vîya dibêjim li welatê me ji sedî not. Ê Tirkiye ez behs dikim, ê Ereba ji were ye. Ji sedî not bi qasî bi metnê erebî bawer dikin. Ew metnê erebî ku bi navê hedîsa hatî. An jî em bivêjin em bê nêrîn û îştihada ulema qasî bi wan bawerin nîvî wî bi Qur'anê bawer nine. Qur'anê dixwînin lê ew metnê erebî li gora Qur'anê şîrove nakin, natewînin, yani navê em bivê derece sihata wan gotana Qur'anê, Qur'anê li gora wan hedîsa şîrove dikin. Mesela hûn jî dimînin van demê dawî da hinek mele xoca derdikeve divê ji sankî Xwedê ne, yani sima heşa pêxember sivê heta nêvarê meciyê pêxember li ser zik û efûke benzikê misilmana ye. Behsa zik û benzikê misilmana kirî. Behsa horiya kirî. Horî çawa dibe, mirû çawapê re cîma dike, rûyê ser hevê re cîma dike, horiya re tu raza, radin horî bakire dibe, mirû nizam 5 ton non dixwe,
ایک دوی پیغمبر امین قبلی جبلی دوی پیغمبر ده قبر خود بوی ساغن و هر وسا بجنی خورا جماع دکن هر سال ترن حجی نظام فلان شیخ بی ساغه لحیات ده تصرفات ور حاصل کلام تشتی اصل و اساس وانتون ور و دره و بوختانا بروی خواه بشاشکا خواه بجوبه خواه لناوی بسناوی پیغمبر دکه و خرج جوان باوره جبر بیا وانا نصیب خواه جوی قرآن نستاندنه وان ام ببین ملای زرطوله حش حضوری و ملای نزان نصیب خوش قرآن نگتن لورا قبال قرآن بزور بخوین آیت خودی بخوین وان ور و دره و بوختان و بوپلاتا ناکسوی خودی پیغمبر جبر کو ویاج واج روجه و در خستنه کتاب احمد کتاب محمد کتاب علی کتاب ولی کتاب قلی باسا کتاب وان دکن و هر وسا هنه کلمه متنا دخوینه هم دوی قی باسا قرآن دکن جبر وی بلا خبده یک در دکوه دوی اهل سنت و جماعت یک دوی شیعه یک دوی نظام قادر یک دوی نقشبندی یعنی tüm مسلمانه کی گروه کی مسلمانه لگورا کو خواده و تعریف کری خوصا تعریف نکن شخوار نبیدن در خستنه مثلا خواده تعالی قرآن دا دبیجه سوره حج آیت داوید دا دبیجه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو خواده تعالی سماكم المسلمين نابه و مسلمان دانیه من قبل بریا يعني بریا امت محمد وفي هذا دبی قرآن دا دفع قرآن دا خود نوی من مسلمان دانیه و هر وسام امت بریا پیغمبر جی نوی وان مسلمان معنا مسلمانتی چی مرو تسلیم وحی پیغمبر خود با امت موسی تسلیم وحی پیغمبر وحی کج به تورات تسلیم توراتی بیه ام پیروین ام مؤمنین به عیسی علیه السلام باوری آنیتی تسلیم ام به انجیلی بیه وحی جراتی هر وسا امت محمد علیه السلام تسلیم قرآن بی ناوی گشتا مسلمان ام ناوی من مسلمان ام راوسته اما کی جان مسلمان یک دبی ام مسلمان شیعینه یک دبی ام مسلمان اهل سنت و الجماعت هلا اهل سنت و الجماعت دبی دم داوود د شر غزه د درکت اهل الخرافای اهل البدعای اهل الاطاعت اهل خفروش اهل اسلامیت ام بویژن بس بتون ام بوی رشاوی درخستی لگورا ام بوی کیف و داخواز سیاست مداره اسلامیت کنو ام بی کنو دریج دکن جبروی خواده گوته هو مسلمانه نه گوته هو اهل سنت و الجماعت تشته که اهل سنت و الجماعت کو ایرو بعضی که به اسلام کو خودش پیغمبر شاندی تو نه جبروي امام حنفي نه حنفي بو امام شافعي نه شافعي بو امام مثلا امام احمد نه ام مالكي بو اذا نه حنبلي بو يعني وانا دورا جماعه وانا ام جويارا نافكي داني لورا مذهب بمكتبه مذهب باجتهاد نيرينكي ام تر دين هندبتي او خلق جوان دين هندبت دو بيربي شافعي بيربي يعني طب ايكل بي شافعي تر ايكل بي حنفي تر ايكل بي ام سعيد نورسي تر نبانكر نورجي جبرويا وانا دوی ام بزانه بکو وان انسانانا گاوا گوید که از اهل سنت و الجماعت دوی تمامی خرافه و بدعت کو لسر ناوی پیغمبر هاتیه د بخاری دا د مسلم دا د تمام حدیث ام به کتاب حدیثا گره گشتی قبول بک یا گشتی قبول دک یا اهل سنت و الجماعت درد که ام ناوی تمام حدیث د کتاب حدیثا هن تف ام به نه صحیح نه راست خرافه و بدعه او ام به نه راست لهنه کی جوان گله کی جوانا نه راست مثلا بلا خبده خدا تعالی دستور نساء دا بحث دم زواج دکه دم زواج چیه دم زواج دویجه اذا بلغوا النکاح دوی دمها چاغا نکاحی دور دا خدا تعالی چاغا نکاحی بر رشید بونه چه دکه ام بویژن تفسیر دکه یعنی دم نکاحی چه وقتیه دم نکاحی گاوا رشید بابا رشید معنی چیه زاروکه که کاره به مال خواه بفروشه بگره اداره بکل بر مال بسکن کر و ضرر بزانه
وی شاغا نکاحی لیتو کتاب فقه مزدک اذا بلغوا النکاح آیت سوره نساء آیت ششا سوره نساء آیت ششا که باز که دوی دم هات شاغا نکاحی عاقل بون و بالغ بونه ام بویژن ام به بالغ بونه دکر پیوان عاقل بون جنن ام به زاروکه که 9 سالی بالغ ببیجی هنا عقلی تمام نبی لورا آنا طب آنا ام به دکتوری آنا اندازه ام به پزشکی آنا دوی زاروک حتی نه 12 سالی جاره که تمام حواس 5 دویجی دوی ارگانلار مثلا چاو مجو ام به وانا ام بویژن تمام نه tam bu 12 سال تازه جیخوا دگره tamam کامل ده مثلا ام بوی چاوراز نرده بینی گورن ساعت دکه ام بی پوز بینی فهم دکه تش فهم دکه جبر بیا درد که به میدانی کو ev insanı ku derdi ki evleser navi din qasadeke jüri wanda hazara insan din İslam'ı dur ketene tişti bereday tişti khurafa her wisa ya hun insanı ku wan gudar dike xwadi aql dayı ve xwadi fahm dayı ve xwadi firaset dayı ve hun çawa jidre ve wan ji boxtarı wan iftarı wan hun bavar dikin İro leser menbera peygamber aleyhissalatu vesselam baqasi hinek meleko ku melaw khoja بناوي أهل السنة والجماعة بناوي الشيعة بناوي السلفية بقاسي البيغمبر افتراضك دروات كسي خودي بيغمبر تو كسي كيناك اير يك در كبا ببيجا ببيغمبر يواب قيزك شاشا سال را زوجية مسلمان قيامت رادك وهي بيغمبر ما قرأتك يواد بخاري دا بعضدك بخاری دوی حضرت عایشه گوته 6 سالی بون بمرا نشانی بی 9 سالی هاتی زفافی کتی گرده گیجسی من کتی هم بی هاتی نوینا من اما اصلی ویتون اما بخاری ده هیه جبر کن میریک دینی خواه نزانم میریک آیتا سوره نسا آیتا ششا لگورا قرآن همان آیتا تفسیر ناکه تر دوی لکده که دوی لگورا امبوی متن عربی بخاری ده دوی حضرت عایشه گوته 6 سالی مرا زوجی و هر حال بکی حضرت عایشه گاوا زوجی بی 20 سالی بی ان که میوی گو 18 سالی بی مخابن چما هونزانه فرقا نابرا موان خوجی دین فروش دا چیه ام نه دین فروشن ام نه جدین پریخوا میدا خواه تجده کن ام بدین دبار خواه دنیای ناکن ام لسر ناوی دین پرا قزنج نکن او لسر ناوی دین پرا قزنج که دین خود فروشه او درد که دویجه ام بویجن پیغمبر گوتی هون ترین جنتی خود حریات دو هون دکار روی بسد حریه را ترین نوینا جنا خود جماعی بکه تکلی جنسی دن را دنه تمام حریانه باکره ده کاری پیغمبر تو نبو سبی حتاری بوان خرافان مشغول به پیغمبر علیه السلام شخص که را وحی دو قرآن دو حرب و جنگ بو ام بی اسلامیت بلاد کر هوج رابون سر ناو پیغمبر سر منبر پیغمبر علیه السلام و افترال پیغمبر دک دین د ناو مدا هيا جوی قرآن دوره اف سدم بی دین هانه ام بی اخلاق کرنه دین جو قرآن دور به دربه دین بشر انسان بی اخلاق دکه میرک فسادی دکه فسقی دکه وجوری دکه خلقی دکه جمال خلقی دکه جن خلقی دکه تجاوز خلقی دکه زنا دکه و ایواری هات مال دور رکعت لمیش کرد آجی راسی شوا براعتی و ام بی رغایی بی هات اما گلی تمام عفو بو نه خدا کی وحیه نه پیغمبر کی وحیه اف دینی کو لسر ناوی اهل سنت والجماعت هر وسا شیعیات هاتی در چیکرنی اوا دینی هاننا ما بی اخلاق دکه ام بی اخلاق کرنه ایرو بناوی عدالت حق و حقوق دا مسلمان تونی لورا مسلمان نه مسلمان بی قرآن مسلمان دینی با وکالای جوان مسلمان تشتی که عدالت نپی